chỉ bay lệ vét cule mà ni lúc cả Myanmar liền hiền rap thác tắc khá cần siết theo cái ringa khá liền hiền rap thác tắc vàng khan mi tâm takin nun na an chana ton din muna mi sang thum zaruk chuangin nun nan chan tua liam tur tam tak an oma chena in nei lova ta te po anom nual ani helium hieng hi 7.7 magnitude na ania helium hieng awang hian boina le harsat na tam tak tuna hian Myanmar chuan an la tok meka hewang hian chanpui turin ramsang sang te chu anin pe a sum le pai ba ka mishing te po atam theyang ber chanpui na na thok tur hian an lut ani chung chanpui tu zinga langsar zol deuh pakhat chu India ram hi ania Indian Army te pon tun din hmuna hian robot mules le nano drones te chu nimin zirtop ni April ni som pakhat kumsan hi som hi panga khan Myanmar liang hing turte chanpui na tan hian an mang ani Army robot mules chu building chim le nondokara atei lai chu video wa hian mu thei ani machine hi Indian Special Rescue paishoina hnuaya omniin Search and Rescue Operation kalpui tu te ani Myanmar hian liang hing rap thak tak ato hnuwa ram chanpui tu masaber chu India ram hi ania liang hing rap thak takin asoi hnu hian Prime Minister Narendra Modi chuan Myanmar military leader Min Aung Hlaing chu chanpui an mamo lo ampe pop ngal wata ki chuan chanpui na hi kalpui ngal niin Operation Brahma tia hriat chu an kalpui ngala rang takin liam tur tele liang hinga wanga chiat tok te chu an chanpui ngal wat ani rang takin Accra namdoina thok medical workers za sompariat te chu Myanmar a hian thon ngal ania orthopedic doctor chuan liam tur tam tak te chu a chanpui ani External Affairs Ministry an taran danin chanpui ngai te chanpui tura impact masak ber hi kan tum ania kan ti hlotling thei hi kan lom hle ani tin an tarlang technology changkang tak taka chanpui na hi an kalpui ba ka hian India hian National Disaster Response Force NDRF atangin atir le boka anni hian manrua chi sang sang an kenga Qatar lungverna tubo le khol sang sang concrete ti chiat na tur te chu manrua changkang tak tak Myanmar a hian an keng tel ngal ani Indian Navy point an mission hi an lo zom vele boka longlian panhi INS Saptura le INS Savitri te chu tirlu ngalin ani hianin yongana mamo sang sang te ton somlia ri chu anda lut ani tin heba ka hian longdang panhi chu Myanmar a hian tirlu le niin ani hian cho damdoi le emergency item sang sang te chu an phurlut vele bok ani mamo sang sang an phurlu masak te hi Yangon Chief Minister Uso Thein nena Indian Ambassador to Myanmar Abhay Thakurin alhan ani hetiang hian kong sang sangin India chuan thei top chuin Myanmar liang hing tur te hi chanpuina ape ani liang hing chungchang kan soi ta sa boka India rama liang hing chungchang hi temazong kan tarlang le lockdown ani nimin April ni som pakhat kumsan hi som ni panga zirtop ni khan Bangladesh a liang hinga heliang hing hi anazong chu 4.0 magnitude na ania tai darli le min som ni pathum vel khan ang hing ani heliang hing hian Tripura lampo asoi tela Tripura state puma heliang hing hi an thei ani tin hei baka hian National Center for Seismology an talan le danin nimin tho khan Myanmar a lirang hing le a magnitude 4.1 ana chuan Myanmar hi asoi le ani an report dan chuan liang hing hi kilometer soma thu ka ain chana after sokhi om le nge an ring bok ani ole tuna chuan liang hing dang chungchang hi han tarang le lokanga vuin April ni som panhi kumsan hi som ni panga inrin ni hian liang hing 5.8 magnitude na chuan Pakistan asoi le a ama ero chu liam tur emo chiat na thleng hriat tur aum lo ani
National Center for Seismology NCS in antarlan danin liang hing hi le changha kilometer soma thuka ein siama hewang hian aftershock po omle nge an ring ani Twitter lama han post danin NCS chuan liang hing hian chiat na thlen anei lo thun tar langa liang hing hi ein siam na thuk viau lo ma se ala om thun soi thunga achan chu seismic wave leipon lang le thuk vak lo wa liang hing hi ein siam chuan a soi chin hi a thui vak lo thina ni ma sela ala hle ani hewang hian liang hing thlen na huam chunga building tam tak te chuan an tur pha thina liam tur te po tam tak anum pha thin thu an tar lang ani khovel ram sang sanga liang hing tur tam zinga chuan Pakistan hi atel ve a achan chu Pakistan hian Eurasian le Indian tectonic plate atrom wang ani tunai deuh loka pokhan Pakistan a hian liang hing le to thoboka Tajikistan a liang hing 4.2 magnitude na chuan alo soi to bok ani boin lama Pakistan Islamabad a liang hing 5.8 magnitude na athowang hian India ram Jammu and Kashmir po liang hing hian ngong anei tela asoi tel ve ti in soi taila kan soi sur om love voina ringot po India rama mun hiya liang hing ania liang hing hi athleng chojing tamalmal khop maya midam tak chuan ngai that lo na lian deuh mai an nei to ani nimin lam chanchin thara USA helicopter accident chungchang kan tarang to a voin lama po hian USA tho hian thlona accident chungchang newsa aron viral le a hetianga ni khat chunga US thlona accident thleng hian mitam tak a thong hle ani nimin tlai khan thlona lian vak lo chu Boca Raton Florida kongpuya accident ani he thlona hi ko thler lun lai taka accident a thlona chuang mi pathum te chu amhuna hian an thingal ani he thlona hi twin engine Cessna 310 ania thlona accident amhuna hian achung te hi an thingal vek ani thlona accident na bulloka mi pakhat motora tlan chuan liamna tak mai atura ani po hi rang takin damdoina phur ngal ani thunei tu ten an talan danin Boca Raton thlona hian tala hasi lampanin a thloka amai ro chu a thlo chu tanga rei vak lo hnuwa hetiang hian van duaina atok ta ani thlona accident chungchang hi kumin chu hriat tur atamin makti na mitam takin an neya achan chu thlona tam takin hetianga kumin chunga van duaina an tok hi oi harsan tia thlona ti boi theitu thil engamoni aom an ring ani ole khang te kha tuna news viral sang sang kan dalan thei chu ania video dot le kan in hule vek to nia